Ngiyise. Ucela mina. Iredo yami ngithola njani? Ngoma le amalume wakho kufakwe emahlahle egedini lengathi inkanangani. Kuphela kwamalume emdabede. Uyeva. Sengithola period. Manje ngifuna wena nyalo. Usala uyale kakhe uyeva. Umtshela sala nginika le redo yami. Uma ngiyabothi uhlulekile kuyilungisa. Wow. Nawe solo lapho kulesigaba leso. Malume wena la nyalo bamfuna kakhulu ufuna ukilongi. Sokwendeni kilo. No iphela phela kamikisa iredo yakhe. Awuma ngathi ke kilo ngwayimikisa ihaza. Ihaza lokuthi hayi ngangena wasekucela mana mfakele station. Wayenda yenda ke malume wathi hayi utayimela ngoba ufuna ulalela ngayo story uphinza sebenze ngayo tindzabeni. Lahamba langa wahlangana hour kwahlangana ema-hour wathi wavakala gilongisa kathi nasikhathi sihamba nemabhasi afuna kungishiya uyathi ngicela ngendlela into le kanjena ke emdabede ungasayifaka estation saluyibisela kulokuhaza lefika ingiko bashwa lapha wathi uzama kubaleka malume kwampressa la ngise lalela ngiyambona malume wakho lapha lesinjana sayapha ngishe nangivela ngala ushobela ngala ugqoke amabhotsotso kwandekele kodwa malume wakho ngoba sewukhulile yani imphotsotso yini angabukula kithi hawu mina ngisathi uStouts wani vele lokuthi ihlaza kwakhe lokho lokukhuluma konje wena nasekhakha mawakwathi ngimpheketele kwathi kwaqhamuka shayilo kwasuthi unakathi uyabaleka so wagila ngenithambele yelinanga yethende basapha emabhanisi usho lendzaba yale ngifuna kwathi mina ukuthi ungibalekelelani kangaka ufaka ibhotsotso umbinjile nangivela ngakule ushobela ngala ngivela ngala ushobela ngala lapha isikhathi afaka ibhotsotso nakhona ngiyamkhutha ngithi malume wentana uthi undela abantu uthi hi lana kweyouth uthi utende uthi hi kusese longwana utenda youth umuntu is going for 80 letimvuke phela nami ngilobe ngitiputa kona abe ayisele umunye umntwana lapha unabe kuleli alikhala umfana kwathi kwesibukwana nje ukudonsa nje iruvesi yakho bese lelikhala liseyini yabo akunanyo uyafika lapha kahlala malume uthi lapha kwentela abantu atothi umntwana hi ekusestyleni kwamalume uhlala ukubeka lenyawo la tafuleni kuba khutanga lo makwathi ngibani lo babele sekalinyathela litafula uyabona base introducer yaqhamuka ke lesisi uyaqhaza lona ke ngisisibani yami yaqhaza ngisisithandeka walinda sensoko lona ke ngithemba walinda wasembabani lona wasempolonjeni uyachaza athi lona ke ngidlala bedlala naye wasetown kaManzini lena sekafika kaManzini ku umunye Manzini phela nasekafika ke kumalume emdabede uthi ke lona ke ngibaba emdabede wanyanya ke lapho lokuthi bambithe ngababa waphakama itulo wathi ngincese mntwana wawukhona isinjaneni sami ongibitha ngababa emini ngaqhushwa ngini bese lapho malume bakho bonke ngathi abadabuni ngibenze ngizenzelela ungathi nje khwalo yokushodawo wathi phela wena wathi lo mntwana kanti ngiperi wonke ngifa wawukhona enye isinjaneni ngilela ngiqhubile bekwaba ngalesi ngalo umsebenzi ngangikhona nangithatha lo muntu ngacela nini usuku lapho sonke wathi yathi thola ngiyeva somsebenzi tawonakala ekuqaleni wabaheda lelibozo balika lo ntombazana wathi ngani ngiyakufa konke lo ngenzela mina ngifuna iwireless yami namhla phela sengiyifuna la kuwe ke njalo ngaludlame futhi kubali ke awuyifuni nami ngiyakufunisa ke lapha